Ekipa, veliki pozdrav, dobrodošli u novi video. Ljudi, napokon sam kupio. PlayStation 5 je tu. Slim verzija, 825 GB memorije, 4K, 120 FPS, slim verzija, digitalna verzija. Nema znači utora za disk, znači čisto ovak, nikad nisam imao Playku, šta će mi sad još utor za disk, da što skupljam. Drugo vam nemam šta reći, dobijemo znači kontroler, punjač, HDMI i valjda samu Playku nisam još evo otvarao dok vama ne snimim, tako da idemo otvoriti. Evo ekipa, da vidimo šta se nalazi u ovoj našoj kutiji. Ovo ti majko razvaluć kutije, samo malo podrugovati. Evo ljudi, prvo šta dole evo je ovaj punjač, je vjerovatno od njega kabel, tako da to je bilo na samom početku. Znači pretpostavljam HDMI, znači za spajanje i ovo je, pa budemo vidjeli, aha, mislim da je to punjač za joystick, tako da to. Šta imamo dalje? Dalje, oj sve majke mila, sve ispale. Imamo, evo dobijemo onda ove dvije. Evo, pretpostavljam da su nogice, da on može stajat. Evo, vamo ljudi, evo nam, joystick. Samo malo, raspakiramo, evo ga. PlayStation 5, znači, lijepo leži ljudi u ruci. Znate koliko sam držao joystick u ruci, ne tak baš puno, mora se navikniti na joystick, ali ovo je odlično, evo tu nam je utor za punjenje, znači imamo. Ja, pa i šta da kažem, L1, L2, R1, R2, toliko doslovno znam, tipkice neke normalne, kontrole. Ovo će biti u povijesti da ja sam nisam uspio izvući taj PlayStation 1, evo ide. Imamo neke PlayStation, 5 neke uputstva, ovo vam je, to je to. Onda imamo još neka Sony nešto, nemam pojma što je to, nije bitno. Imamo ove zaštite, sad temjesnim kutijama svima na pod. Tako, da vidimo ljudi. Čekaj, malo i tebe su zapakirali, je. Ljudi, evo je, petica. Znači, ne mogu vjerovati da sam to uzeo, evo je, Sony Slim verzija. Imamo ovamo dva kao porta C, imamo paljenje, sa stražnje strane HDMI, za internet LAN, moram se kupiti još neki sender za LAN kabel. Šta je vamo imamo i dva USB-a, mislim da je to sasvim dovoljno i ovo je sigurno za struju, tako da ljudi, Playka je tu, šta da kažem. Zadovoljan sam, tu smo je sad sam predstavili, a u nekom, što je rekao, gdje su stavljaju sad, mi pretpostavljam ovaj donji dio, ali ne vidim čemu će njemu nogice ponijeti, stabilan. Samo malo ljudi, nemam pojma, to uopće jesu nogice ili nešto, to tu ne ide za početak. Šta je, imamo vam ispod je neko dugme, Dolby Audio, ok, ovo, ljudi, nemam pojma šta je ovo u biti. Ja sam mislio da su nogice, ali da. Dakle da, ljudi, hvala puno. Ste bili u recenziranju naše Playke, možda sad budem još snimio naknadni video kako ona radi i sve. U biti, Playka je tu, nemamo ništa drugo osim spojiti je i da naravno sad vidimo kako ona radi. Ok ljudi, evo nas u mojoj sobi, kupljen je dodatni još ovaj kao što vidite kao adapter za ovaj moj router, jer men router ima samo dva utora, tako da jebi ga, a već imam oba dva popunja, tako da sam morao ovaj kao dodatni extender kupiti, uzeo sam još nešto malo kabla i morao sam normalno uzeti ovaj sa 3 utora, jer sam imao 2, ali dobro. Idem ja sad probat to sve spojiti da vidimo li to šijaka. Evo ljudi, to ovako izgleda, spojili smo switch, u biti jedan switch da mi ide tu u router, evo na jedincu sam vam spojio da dijeli, imamo jedan od računala, jedan od Playke. Ajmo sada na Playku da vidimo što tam trebamo spojiti. Ljudi, Playka je tu, zanemarite ove kablove, to opet trebam vezati, vidite iza sam već povezao.
sad trebam vam vezat. Tu je naš joystick, evo odmah smo ga tu znači spojili da vidimo hoće li se sve dobro punit. Imamo HDMI, LAN kabel i normalno kabel od napajanja. Ovo smo sve spojili, da sam spojim monitor, pa idemo vidjeti kako on radi. Ekipa, to je to, spojio sam monitor, ovaj kabel sad malo ružno izgleda, jebi ga, ali izgleda tako, mora da bude. Kad se joystick napuni, pošto sam ga tek uzeo, ne znam sad jel pun ili nije. Idemo, prvo paljenje, ovdje se pali, jel tako? Da vidimo. Opa, ljudi, prvo paljenje. Okej. Dobro, i šta sad? Sad bi meni trebalo ljudi nešto na monitoru izaći. Ovdje mi je računalo da. Na monitoru ništa ne izlazi. A zašto? Gdje je slika? Sam se dobro ljudi spojio, jer njemu treba vremena da se ono čita. Ajde idem ja malo istražit. Možda nešto nisam dobro spojio. Evo ekipa. Evo sad sve radi. Šta je bio problem? A nemojte me niš pitat, smotan sam, nisam do kraja. Nisam ljudi HDMI stisnuo do kraja, sam mislio da je ušao, treba malo jače stisnut. Evo, kao što vidite radi, samo malo, da ja uzmem joystu, samo da vidimo kako to sad šljaka, kao što vidite. Evo ga, šljaka, super, radi. Ljudi, sad ću se ja probat prebacit na PlayStation uključ snimanje. Da vidimo, ali u biti, evo ga, u biti ljudi, ovo sam htio pokazat, evo PlayStation je namješten, malo da vam ovako fokusiram, evo samo da mi nađem hrvatski, ja pa nema hrvatski, zašto? Mislim engleski automatski generiran, ništa ljudi, onda ćemo uzeti engleski, šta sad možemo engleski, continue the screen render. Continue, ok. Display area smaller, large, aha, kao ovaj, dobro. Moram sam pas da ništa drugo ne stisnem. Low power, use control mode of power. Šta je ovo sad, onda imam optimizam. Dobro, ljudi, to je to. Hvala puno što ste bili u ovoj nekoj našoj maloj recenziji, nije mi ispod joystick uopće. Idem ja ovo do kraja namjestit i šta da vam kažem, očekujte još malo prvi video na PlayStationu i nekakvu prvu igricu da sve namjestim, pa ćemo probat snimanje sa playke. Ljudi, do sljedećeg videa, veliki pozdrav!